Another Malakan Yamkana Diala content barwani Bakaling Guasimekan or online TV channel. Bana Roy me Bana Jaling na me a full report Magoro dera and der Jaling. Menen yena me Canadian content charge Ki Kotoria and 18 content Laji Uganda and a Guad Mishane di shop ke kin the Jandang Diok Vide Diok Shaka Joitin a Kume Kirma Yadit. Bana Jo me Bana Jaling Kenyam Bana Rocha Ki MPs ke Parliament members Nadian content which ke Jubaka Kore Bana Rocha Katadan. And take Kuma South Sudan kaja Allah all the five vice president men let kenere which ka South Sudan banjo link ko ler kenemene akan kono niam anda mandune sham kos nyak malaya nong roine gwaseme gor jeno biari pode me full report biaja link katin jeg diala kone lat ko rodin re which ka South Sudan ta dan shu nya kaja ke ta dan wo which we kaja bana juti bana kaling no kenyam bana right ka chengten content charian lat re which ke kotoria bana kula wo kaneti content ko ken alaji kotoria ka kure dane chetuo gano nene chi chon midi chetuo cha civilian edi shop ke 333,000 people chaga displaced akor ji Uganda gwate chi kor je tuok tin cha ne tine sha ka joj antama te kare shu kami beja long olo shanga kwantale jala kwana dan ende kule shamaken no alaken te kare shu kami di ne shu nenan wenamo ko ka kure dan shi tuok me ngai kondiale ano shi kor che tuok ka shanka jandang ro ide badda ko shanga jandang ro ide bangwan gwan mi mo shi kume ji Uganda kana kuma South Sudan chika gwatin ka border ka kaje keji no shwane ti shop ka wero to ko ka tukor chuman ta ma shwa kana gare ko mone kuma Uganda kana de kone anak kaji South Sudanese no shema ngai kone chika Uganda dio je Uganda shana na karam kel ka tai dana e kon rega mo chana je lenga je antamne de kone la civilian e shika chu ti kare shu kamidit no alaw gor kan lokati kan ji humanitarian kana de ti de kone no kan sham kana tin shwal ke yile ki twale year ten content kulite year jam nen yen mo gwata medite shetket kai kana content ku kan median ku kan lejekten la antama ji kotoria ka tin tie kan ji humanitarian ko de ne ti de kan loke de ne ken de kan lok so jandan le road ko en kajo keji tarambulu tin kanetin content la South Sudanese ka do badan en chalinga je ko gwe ke jan go gwad mi ko te ke min role ke te ke damni jaje tung mach akum Uganda na me la road Maling yan magwasa me ajan lote ne shop ka 30,000 people chika gakka kaje keji no ka lo tele men mi cham kana ka tele do mulet kana ajan do badana let kir mi yadi de ko beneti konte la jisa Sudan ba ka staff ko tele kon be kana jek na mani ariang mala roda entam re which and winemi no gwaye bana nyoko murai kon ka kwilar ka mando dien ka kwi members of parliament MPs bana kulo ka lera do dien melame ne de ti kaneti konti la members of parliament netin konti la lat kuma ka tintere wecha ka juba ne de ti ne kaneti konti la mala jalet ni shang mite ka malatke kanetin konti bu ko right ka kore baje kule laslet mekan ka right re wika South Sudan telam la roda lut so ko kujamo ne de ti te ga michikan lat gwase da ne shiga nyurtan re wika juba ken shuka complain and go netin konti la civil servant kan ka kam salar ne ken no and when mo chu togo no biken la no ba ne ko da jewi ba kam yo ko jewi kan ka kam yo ka gwam me bar ano ka ko le chukan la no gor ken yo ba ken te ga yurde kam ke ken yurde tone ke yo ti chal ken no ke yo dul walien ken shi ne shop ka wel ngwan chi ka liu ne metar ko tele yo ke medical allowance ti cha kam ke ku me South Sudan ke ku me kirma yadit antame cha togo no cha kam yo ken atiram kel kake te ne ke yo ti shop ke kit dollar ala kit US dollar menen yana me teme chagu jeno na me engu corruption awa chicken de tong ne jeno biga kap yo ke nyam ka kaneten content re which ala civil servant kan yo kan ka kon kep meling yana mani awa chi chong ko teme me kap ne de content la members of parliament dong chup ken kudang deju de la 550 members MPs I don't know how many are they ban one ke long kata dan chalat ke je kata dan chana ko ke je ko gane to content ka tila MPs ni wala dien wo bi ken South Sudan bi ken jaga jagwa ka do brande madar ben ke je bara tem ci bo ne ken ko bi ke yo bi ken kep ke nyam tram ke ni yoti kis no ma chalat wo shengu she chuong kata dan ande mal dara wo ke je ki den ardien
ki de transparency de jelat ke je ki fairness re wi ke juba no na me melat ke no jo ban lengwas me bana racha ka kwi nenten kontin la kware wika so Sudan netin kontin la vice president ni dang die che wene ka Ramadan la kwar ala kirma yadit ko kirma yadit de jaram da la president gor ke je a vice president ne Dr. Riek Machar ne dang ro nen yen kate gwas me ke ne te pay kwany ala wudi shal ke me Dr. Benjamin Bolmel ken Josephine ken pay ka kwanya la kwar inono Riek Machar ke nyanden ke taban de ngai ken ka kwar tetinwen jerem ngai kone are raje mem bu kon linga ban letkin tin kon latkem do badanan jakken wech ko be fail ke je be telmal ke je bana jeling do badien mu gorge jeno de sos dande tereri ka kor gwam bar a quarren konte la vice president mo kan vice president in content bana right ke kwidien along eta bande ngai ken Bolmel chu ne te konte la man dangro she Dr. John Garang Mabior ken she gamo Michelle ke Josephine ken ke ne ti dong tele jo of course tiken ke let one let ken ke but the main people ken it kon la kwar Dr. Riek Machar tabande ngai ken wudi shal ke me Bolmel no ke nyande ke jen Josephine ku ken ke logor bana mandana le rodo gwas me bana jeling ado badien mi mo mi bina ke je Kenya mngai ne je gwan wo ne wudi shalke me Bolmel gore jen wo jen dere so dan dere jarwach okay dere jarwach eno jen e kwajele be kwainke je do badana kwainke je kirm yadit o kirm yadit gore jen wo dere wudi shalke me tabande ngai de je tagrar ko ci taban dong che kwarche de je ke mene tama kwa wudi shal Bolmel kwaje push lo gore jen wo dere kwar dere jenang ke kirm yadit baname jake kum kirm yadit ko gwadi abene but ke rol tibuto ko antama mi yen gwi yen kuma marwai ke kirma yadit netin konti do tin antam rai kone ka netin konti la de ne sorry netin konti la GSPLA SPLM tinti pin ut ka machal ka me kirma yadit so dien shunen no telarada dien mete an wanamo me delar no ejak kirku ebe bakene se kwarche je top ki bakene lo chamal che jenong cherma ngai kondiale Re wika so Sudan Dr. Riek Machar chai yen already anga ka kene ideality mendelar no ngot la kwar ki lerentama telaran netin konti lerentem rai kone wudi shalke me Bolmel ke tabande nga kenetin kon tin lerentama re wich ka so Sudan ke jen gwasame lo miliuna ki te krikti to kenetin konti dong te ka lwanko birik diala to bi ken ga jako bi ka bat ko ken gor ken kwar tel dom mo bi ken kapchonga je sianen wo Bolmel siaga no ngam kum Uganda re wich ka sa Sudan mimo lao chala do Afghanistan and this Sudan road yen keje as a country that has sovereignty ki a country meteka lwang ki a country mila independent ko ngai kondi alno South Sudan che independent che jek but ko ba je yen wedo dien che de Uganda wan me dwerkel mishiwude shalka me Dr. Bolmel che je la de long wa shi chuong ka che gwa ka che chaje de la de mishit kanamo ano mishit kana me chaluk chana min gwich ka tabande ngai ka jowe dane salat tabande ngai ni me dane kwanwere kwa kanek kum kirm yadit ne ke February March beneka April May June July beneka gasementama pai wadaga me tele mishi tabande ngai jalat ke queen waren kona nakane shanka work ne chang de ne SSPD gwami mo buka ketin kana ketin tele mishi alat tabande ngai ko tabande ngai jen made kene kirma yadit gore jen wo misha neten content gor ke Dr. Riek Machar misha kanek ki chake displace gwe jen wo bete ke chance ko be kwerbe jejek that is the reason why she gor no dong dere ret jokel mede ko nangaj misha la de ne tabande ngai dio je kon dial de kon remember me chaje tije ne me che jen me we ke unit state cha tije no ne taban ngum tuogre we ke juba kelar no yes take mato man to genene ejene Ramadan en chayen re wiki juba Dr. Riek Machar karwade kan mal kana kon yen dio je kon dial michen mo chana jenen ejene tela mal mi chayen ejen manda Ramadan chayen Dr. Riek Machar
so ko kwija mo tele mo goro bina dir keje ajane shanga ni president Kir Mayadit ba misha mal che yar de je yen ba poinde je jo mishit kana men che jalat na murai kon ka kwiko gor kono de mela tok de jalat reg ma cha tele je reg ka tindia lat korodien ko ne dial kon lat keri ngai kon ke ne dial non ke kum Uganda re wika South Sudan ngai kon ke ne dial kon tin cham ke kwak resource ni South Sudan ngai kon ke you know ne dial to kontin loko bi mal 2018 peace agreement be tin ngai kon ke ado bedien me de doctoring ma cha daro tekere ko now we take a vice president reg ma char jare tijen ne dang wan karar ke jen Kir Mayadit ngum me pen ko biken mal non ke ken pas dang ngwana tine on tuga ne kama che dan je ken kore ken tuga je me shi ke Ugandan UPDF force ken deploy re wiki juba ngum me pen mal karamalat ken no je ne jaram dana yermal eno no shi ken yere tijen ngum me pen mal liang man tuok anta murai kona to power struggle te re wiki juba power struggle jene alane ideality tinen yenke tinde Kir Mayadit kuka struggle ko eneran gor jeno de jamu ka position kati Kir Mayadit che gor no der ammo lanu de lat ka position mita bande ngai gor jeno der ko der je jekcha je gor Kir ajen munen yan tama ramadana che latina gwada mommen bana ne norbe kule naka je Kir baka tagjo ka je eta bande ngai je tabande ngai che ila dwi kom tana tin ben wana mone to ko struggle ko de kan gwada ni tabande ngai ti ten de kan shop ban ngode si biya hizi ka ke ko de kan shop medane ko inka vice president ka jowo shala da ken e kan gor ka jan wo e ko blojen bu ko lokach te mu gui kana tam mich doctor ma char che fail ke che boy no de tabande ngai da god that was the reason e ko inka e ko inga tabande ngai okay ne me meritin anyok cha goro no tera radien medele na kwan ka gwa doctor ma char anyok chirka medane cha taban cha ja kwanya ne dio ja kan taban kan la wuj ka korga medane che me cha gwa doctor ma cha ja wuj sha palten lo shire ke backup plan ka kuma Kir Mayadit gor keno de doctor ma cha de joirar de tabander position der che chujek but can calculate and point and Kir Mayadit ke jangano what if chitavande ngai charo de nyok mri de rode ke acha nyok benalan war nyok chela ken queen war nyok chirka ta dan te ke je kel ntama ke te ke jankel what if charo de nyok mri de rode ebnuari bikan support in bikan la kam tabande ngai we can no be planned in but succeed no planned in to succeed tabande ngai jen arami bumalong no ka je nuare long ka kor gon bar men china ba ka jo ka je do badan en che jore che kam nyal ka je ka do badan na ka nuare ko ram kel medong de right ni de ka lat ka ta dan de na de ko nyam ko je bat in a state che gwinje no bebet tele malara gwantare e Dr. Riek Machar ke 2015 2016 me ba je kula kwan tabande ngai aram kel mi chila de long are gwate dan chila de long ko wode de kuma SPLA yo de ta kamal kene kuma Kir Mayadit arami chila de long mangaike ene ideal eno chelet ke kwinguka ke kwi kuma SPLA yo but ka gwade dan e she plan joben ko gwi ke jeno ko taban la were wiki juba we mal we jalat chagu jeno jen aram mo cha nokko dong lada mal dong de ne dial de kene shugor ngai kono no ramisha delegate chenyon jeno ram mo che tunga kwer by the way shejan chenyon jeno ram cha tung support ko la jake wer gwad mi wala na mal so ba shugu jeno jene shamal e cha ram dana ba nong ne je o jen ko represent ne kume ke kwer dana ti mente nyamdo eno ke kwer ti wido so mishit kana mo ka gwade dan che jo che lo dong de tabande ngai der te kene ngwande je gwar but ka kore che bin ken ko chireng machar me che kana kana ne ka jen 2016 ka plan dan e sha plan je kire kana taban no ano kan taban wo cha je de wo ko jen e backup plan ka kuma Kir Mayadit in a state no gwade dan e kwanga taban de ngai taban first vice president no to wani ga teten wun nyam nyama ramadan kana wudi shalka me Abdel Bagi so that time kana de tegaten
so nyam dang rote la by president you know ka Sheikh Jangakel la nyande no kanwar kel ko jene dane cha Dr. Riek Machar cha je ju ke jare wich so we can jen wo dong tele mi lariek mo dong de le benade Dr. Riek Machar de ro lo ri te bere wich ka South Sudan eno de ngwaro dien wurit be ngwag bugale lunjo ke jog cha je ngach teram ngaje nobody know ano de Dr. Machar de le lenjre wi ke juba balo ko Congo bo wo ke Sudan den be ret ke Khartoum be ret ke South Africa teram ngaje ke gwa Sudan jene dan ko yene no cha ta bane nga cha latin in a state ka gwa dan cha latin kan la gorno baje woje kire che guje no shana blo woja ko deten no cho guje no bi tabande ngai be deten en wenamon up to now jen menen yana ka jen 2025 me chike guje no be wud shal ka par kol be je nyok mi usage par kol ram kel ka kume SPLA ayo no gwade dane gui kone je me woy wud shal ka me e waniga me woy kire woje je en kir ko gweje no wud shal ka me bol me be ko take a position now the en gweje no chi poinde en kir me yadit nako gwade dane woje wud shal ka me e waniga ano she wud shal ka me ni bol me che la goste ko dong be bol mel be ko le de long den be bol mel ba je nok yo ko chi kon ngaje no kir she take a joy alo she is stable right de kon gwej bano chi point che take joy so kuje mo go rami mo bije replace take many promise teacher laden kir sharoda yaje long no general madanan bu gwada bi kan no Dr. Riek Machar dio je kon dia li shirka ro chana kelin ko gwaze dan che promise ngwan che galat no kan promise to ka promise to ge jen o dong tel mi jang mo de tokten la ro da promise longa no mu wete mu to ka ramadan biya kwer ka gwade Dr. Riek Machar ngai kon de altin a jen chang jena re wich ramadan mu dot ka gwade nga Dr. Riek Machar so the reality ka tisha gwich kire no dong de wo goeka memrai ko antem ngoda ba Dr. Riek Machar janam dana gwi keno dong ano de malde jeno gre wi ka South Sudan Dr. Riek Machar self determination de obe democratic country be jare aleka be lela democratic in which alo benedi alba ka par ba wit ba jelat no ni me dana wukir we kwar by the way tele mal mishana nen no tele unity mishana nen no tele development mishana ne re wich so munyu the no ramadan dong de malde jeno there are Dr. Riek Machar so what the reason ko kon gwad meni malat kon Dr. Riek Machar jaram dan de malde jenong ka bol mel ngum de kana che mal che jenong ga yes bol mel e young man che mengai kon but bol mel charge sanction ka bol mel te mi che jabe jako bala kwar ta che na ne ka jema ne ka bene wi kwam ne ga ji Equatoria ne ga nuari so dio je chi aji Equatoria cha nen liukan ka ko complan dio je dien mandana chala de wudo michal bol mel dien nen so to reality kadisha plan kir mi yadit ko ko bene dialen kon tin charge gor be ka displace ka position ken be ka displace ka country ken ke ka payam ken goten kon tegeten ko gor jeno eneran be yigdwal ke kir mi yadit use a fear a la tool naga dan naga man naga ga naga dong bugo ka kare nyale ki ga meji dit gwe jen wo baje lot ke je ki bana bugo dwal ga je ka kuje mo eneran bo mal ga bo yat pin yam da bana me ku kire no she chong so you the wuri shal ka me bul mi langu alo ram bana be ga terrorize bene dial be ka nak bene dial be ka yar so jen do dan use jaja so de ko na ngaje no ne me will it work out no should work out ko ntama bol mel charge sanction kuma USA ka cha sanction ai de ko yolaro international community ke liu chikan bol mel chikan sanction do bo ko bol mel ko sanction ka je wode corruption e dana salat ka runte payo chude ja ka list nenten content cha yo ke public fund cha ka yar ke cha ka cham let ken nyin ken ka tidde lana wi ka ala wi South Sudan ki choje chuna ga jemme che contributing jemme ne tama no kenne ideal content re wi South Sudan especially content la officially mi rami mote ka campaign bi ngaje no yo dialati tela gwaje gaten je ka kangu ka yoto ko rap ne ke kire ko shamne ke yoro ko nde ko ka ba South Sudan ke yoro ko ne ku kan kala yar so that is the point
so malat kono to kon ke 5 by prisoner rai wika South Sudan let ken dial ke let tede let ken dial o de kan kume de kan jago dara te kamal de kan dial de kan kafar ban malat ke bolmel le den revenge le den no naga no wari jogon wara no yen tele mi to ka yeso ne ga bene wi ko am jen sha chuna no chen wari shakanak no netin kontin la kuma spela yo chakayan yana ka mana kwar ndan kul dine jen da remacha so ne dial konte right ko kuma tam right nam right ko na kredit konte la kuma kirma yadi kachi kuma kim yadi ba kana lo tala min nonga mi de ko larno chi mal chi ken nong tala mal ne dial la right ko ki ko ne dial ko la right ke social media o de mal dar bere wi ka South Sudan da sol o de kan kwar ko na sha kwan de kan siang jiak de kan woch chirande nong ne she mane chirmana lat ke bol mel no ko ne janken kir bo no so jen menen yen man nakene nga nakene nuare milat ke ping ne ko ne ka jang karen yal ke jer 125 me ka ping di long pek mi dit so kujamo tan je ngajen wode ko ne ko lan nuare gor ko no ban je ngajen no kuma South Sudan is not for us a chang bi mal be ben bo no ban ngajen no riktung wan cha ka let ka kon cha kon nak na ke mena gat tele humanitarian media tele ting mele rode so for that reason gor ko no de kon netin kon de kon chung kiden de kon kangach taban de ngai mi ran la to ko lo chung kan no harde o ja dara wak da tik no harde je guch da ta dan won were ka ja dara janga je won were ka ne ban mi ram mo bini je lora ban kan kana so what is the use of him kan work community so dear kon long ne shanko de kwa de kan to go de kan klad bat chicken dear kan de ko la duare jo me jenda na gore de nyaka kon kel na me full report katin kon lat korodian no laren jok men dongore de nyoy kel go bana metod bana jeling no ke ki Sudan ka jo chalat gwasame enetin kon tinte ka Sudan no na madara report metod mo gorde ling no wa cha de ni nentin kon shale dio je de ni Morocco alan take de ni ti cha jur de ni to cha ga jure wichin winemi rapid support force de ni to ke de ni so reke de ni lak de ni Colombian mercenaries no cha wa ke ne chi chop ka Darfur and gwa ma chware ne alien chwaye mar ke cha chu nak ne de tone wa ke ne te kuchon kel ka paramilitary rapid support force mentere wi ka Sudan no chala do chare ne alien no cha jadda ka cha ne de chop ka janwan ka cha kana kare wichin winemi ka ta dana wa jorka ke by the way la GAUE la Arab Emirates no Kennedy Contin take United Arab Emirates Canadian Contin chunkel Canadian Contin la rebel nying Sudan wa la ken wi juru na ne ti gol chawana me che chon ko de ne ti de ken wi juru jor ko biga na bunak agenda same thing lat ke kirim yale la ji Uganda jure bigon war bikan ka benak wa ngoda ba rapid support force mare wike Sudan awa la kanji United Arab Emirates la kan ka jur no bi needi ti bigan needi kon shale Colombian mercenaries je Colombia no ke jor la jor ke ko bi kenedi kon la Sudanese bikan ko nagre wichin winami alo rapid support force metken ka kun mi didaten ka Sudan by the way ngoda kan mal kan ben jome janana gore de nyoka yekel ban yo je kala radian choy projeno jin binwar online TV channel bi je support ani ban je kala radian bi atemal bye bye